Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mu bice bitandukanye mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Inkuru itunguranye cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'umutetsi w'igihugu cy'u Rwanda, usanzwe ufungiwe muri gereza ya Mageragere iherereye mu karere ka Nyarugenge. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo amaze gusura itangazo rikomeye cyane. Mbere gato yuko tugaruka rero kuri aya makuru, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Ni inkuru yari imaze iminsi igarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Kera kabaye rero Amerika yemeje ko ibivejuru byageze ku isi. Ibyo wamenya ku mabanga y'igisirikare yashyizwe hanze. Tariki ya 8 Gicurasi 2026 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaratunguranye gikora ibintu bitari byarigeze bibaho mu mateka, gishyira ahagaragara inyandiko z'ibanga zivuga ku bintu biguruka mu kirere bitazwi inkomoko yabyo, bizwi ku izina rya UFOs cyangwa se Unidentified Flying Objects. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'itegeko ryatanzwe na Perezida Donald Trump ryo kureka guhisha aya makuru, hagamijwe gushyira ukuri kose hanze ku bintu byakomeje kandi kwibazwaho n'abatari bake, bikanakorwaho filime zitagira ingano. White House cyangwa se Maison Blanche yavuze ko iyi ari intambwe itarigeze iterwa n'indi guverinoma iyo ariyo yose mu zabayeho muri Amerika ku bijyanye no gukorera mu mucyo. Izi nyandiko zatangarijwe ku rubuga rushya rwatangijwe rugenewe kandi gushyirwaho izi nyandiko z'ibanga. Icyiciro cya mbere kigizwe n'inyandiko iza jija 20, amashusho 28 n'amafoto 18 byavuye mu rwego rw'ubutasi rwa FBI ndetse na NASA, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ndetse n'igisirikare cya Amerika. Harashyizwe hanze amashusho yafatiwe ku kwezi mu butumwa bwa Apollo 17 yerekana ibi bintu bidasanzwe ku isi yacu. Aya makuru agaragaza ko ibyo bintu kandi biguruka bitazwi inkomoko yabyo bitabonetse muri Amerika gusa, kuko byagaragaye no mu kirere cy'Ubuyapani aho byari bifite ishusho nk'iy'umupira w'amaguru. Byagaragaye kandi mu Bugereki, mu Burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Impamvu nyamukuru yatumye igisirikare gishyira amabanga hanze nuko kugeza n'ubu Amerika yananiwe kumenya neza ibyo bintu ibyo ari byo, inkomoko yabyo n'icyo bisobanuye. Inyandiko zashyizwe hanze nta makuru ahagije cyangwa se amashusho akeye abahanga ba Amerika bafite yatuma bemeza inkomoko yabyo. Iki gihugu cyizeye ko gushyira aya makuru ku mugaragaro bizatuma abahanga bigenga mu zindi nzego n'abaturage basanzwe bazafatanya ndetse nacyo gusesengura aya mashusho n'inyandiko, barebe ko bavumbura ukuri kwihishe inyuma yabyo muri rusange. Benshi bahise bibaza niba gushyira hanze aya mabanga bivuze ko Amerika yemeje ko hari ibivejuru cyangwa se ibintu byo ku yindi mibumbe byasuye uwacu. Igisubizo sinkizi. Icyo Amerika yemeje nuko mu kirere cy'isi hagiye hagaragara ibintu biguruka bifite ikoranabuhanga n'umuvuduko udasanzwe igisirikare kitarashaka gusobanura. Kuba ibi bintu kandi bitazwi ntibivuze ko ari ibivejuru, kuko bishobora no kuba ari ikoranabuhanga ry'ibindi bihugu by'ibihangange cyangwa se ibindi bintu kamere abantu batarabasha kuvumbura ndetse no gusobanukirwa. Izi nyandiko 162 n'intangiriro rw'igisirikare cya Amerika cyatangaje ko ari inyandiko zibarirwa muri za miliyoni zigomba kandi kubanza gusuzumwa mbere yo gushyirwa hanze. Byemejwe ko ibindi byiciro by'amabanga nk'aya bizajya hanze bishyirwa hanze uko iminsi ishira, kugeza igihe ibyo bintu kandi byose bizwi n'igisirikare bishyiriwe ku mugaragaro ngo buri wese abimenye n'ufite ubushobozi bwo kubisesengura kandi abashe kuba yabikora. Muri makuru mu buryo bw'inshamake, mbere gato yuko tujya kuri iriya nkuru mu Rwanda, reka babwire ko ukekwaho kwica umugore we amukasa ijosi yafashwe ashaka kujya muri Uganda. Umugabo w'imyaka 40 wo mu karere ka Nyabihu washakishwaga akekwaho kwica umugore w'imyaka 26 amukasa ijosi akoresheje umuhoro yafatiwe i Butaro mu karere ka Burera ashaka gutorokera muri Uganda. Byabereye murenge wa Karago, akagari ka Kadahenda, mudugudu wa Gihira, tariki ya 7 Gicurasi 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago, Muhirwa Robert, yabwiye itangazamakuru ko umugabo yafashwe ashaka gutorokera hanze y'u Rwanda. Yafatiwe i Butaro i Burera mu ishyamba ashaka gutorokera muri Uganda mu masaha y'umugoroba w'ejo hashize. Inzego zishinzwe umutekano hagati y'uturere twombi zirimo gukorana kugira ngo agarurwe ndetse ashyikirizwe ubutabera. Gitifu Muhirwa Robert yibukije abaturage ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri maso ko ntawakora icyango abashe kuzicika. Ikinyamakuru Igihe cyamenye amakuru ko uyu muryango wahoranaga amakimbirane y'imitungo, umurambo nyakwigendera kandi wahise woherezwa mu bitaro bikuru bya Kabgayi na bya Kabaya
kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa nk'uko amakuru abishimangira. Reka rero tujye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Mbere gato uko tujya kuri Ingabire Victoire Umuhoza wenda reka ndumva ni inkuru twanagarutseho ariko reka nongere nyibabwire aho umuyobozi w'ibiro rya FC makumyabiri na gatatu Colonel Nangayo Beruwo yatangaje ko iminsi Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaje ku butegetsi ibaze umugambi afite wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora utazamuhira. Tariki ya 6 Gicurasi 2026 Tshisekedi yabwiye abanyamakuru bakorera i Kinshasa ko abagiye Kongo bari gusuzuma itegeko nshinga kugira ngo barebe niba ryavugururwa kandi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo nikomeza 2028 nta matora azaba. Tshisekedi yagize ati ntitudashobora guhagarika iya ntambara kuko ibyago ntituzashobora kandi gutegura amatora muri 2028 ariko ibyo ntibizaba kubera ko nzaba nanze kuyategura. Ubushobozi burahari twabikora ariko ntitwayategura tudafite Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agira ati ni iki cyiza kiri muri iri tegeko nshinga, ese twarireka uko riri cyangwa ni iki cyatubuza kandi kubisuzuma? Icyo nicyo kibazo, ariko ikintu kimwe tudakwiye ati gukora ni ukubihuza na manda ya gatatu. Sinshaka manda ya gatatu ariko nababwira ko abaturage bani bashaka ako nyobora manda ya gatatu nzabyemera. Mu kiganiro abanyamakuru cyabereye igoma ku itariki 8 Gicurasi Colonel Nangayo Beruwo yacyuriye Tshisekedi wasabye abagiye Kongo imbabazi kubera ko atashoje intambara ku Rwanda nk'uko yari yabasezeranyije mu mpera z'amakwezi ya gatatu ubwo arangizaga ibikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Faci yavuze ko yabishywe ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeye nyamara cyarinjirwe n'abanzi, bityo ko ariyo mpamvu amaze iminsi cyangwa se igihe humvikana inkuru z'abasirikare batabwa muri yombi n'abakatirwa bashinjwa kugambanira igihugu cya Kongo. Nanga yagize ati ejo ntimuzatungurwe kuko azagenda mu minsi iri imbere, azagenda ariko ntimuzatungurwe no kumva avuga ati sinarinzi ko nari perezida. Azavuga ati sinarinzi ko ari njye wagombaga kandi kurinda umutekano wa Kongo cyangwa se niba ari njye wagombaga gukora iki cyangwa se kiriya. Umuyobozi wa FC makumyabiri na gatatu yagaragaje ko guhindura itegeko nshinga bitazahira. Tshisekedi asaba abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye kwiyunga kuri iri huriro kugira ngo bamubuze kugera kuri uwo mugambi. Ashaka guhindura itegeko nshinga niba ari umugabo nabikore, ariko uko tubyumva kandi ndavuga mu izina rya FC makumyabiri na gatatu igihe ni iki. Ikiganiro abanyamakuru gitumye abanyekongo kandi bumva intego yacu. FC makumyabiri na gatatu irasaba kandi abanyapolitike bose abaturage bose gushyigikira urugamba rwo kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga yatangaje ko FC makumyabiri na gatatu ikeneye gushyigikira abanyekongo baba i Kinshasa, abari mu buhungiro ndetse na bamwe mu bari mu ihuriro rya Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Faci buvugana na FC makumyabiri na gatatu mu ibanga nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uyu munyapolitike nk'uko nabivuze utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ariko ubute n'ishyaka ritemera amategeko mu gihugu cy'u Rwanda, ufungiwe imageragere. Uwitwa Dr Bizimana Jean Damascene ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Dr Bizimana Jean Damascene yakebuye abashyigikiye Ingabire Victoire Umuhoza bamufata nk'umunyepolitike utavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, mu gihe kandi ahubwo ari ikihebe gishaka kugira nabi ubuyobozi bwarwo. N'ubutumwa yagarutseho ari ku itariki ya 21 Gashyantare 2026 hari kwa gatandatu. Ubutumwa yagejeje ku banyarwanda bari bitabiriye ibiganiro byabereye i Paris mu Bufaransa hagamijwe kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda. Igitekerezo cy'inama cyaturutse ku banyarwanda bo mu mahanga biganirwaho mu nama y'ibishyikirano ya 19 yabereye i Kigali ku matariki 23, 24, 24 yateguwe ku bufatanye na Interpeace, umuryango mpuzamahanga uharanira kubaka amahoro arambye ku isi. Uretse Minisitiri Bizimana, mu bitabiriye ibiganiro baturutse mu Rwanda harimo na Minisitiri wa Siporo Eri Mukazayire wanatanze ubuhamya bw'ibihe bikomeye cyane anyuzemo byo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu gihe umubyeyi mama we ari umwe mu bayigizemo uruhare. Byitabiriwe kandi na Jean de Dieu Uwizeye uvuga ko yamaze igihe kinini cyane afite urwikekwe no kutizera inkotanyi, yumva ko zizamugira nabi kuko yabarizwaga mu bwoko bwakoze jenoside. Avuga ko kuri ubu yabohotse ndetse ibona nk'umunyarwanda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa Nkurikiyimfura François yavuze ko ibi biganiro byitezweho umusanzu mu gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Ati twishimiye kubakira mwese muri mujyi wa Paris aho duteraniye kugira ngo uyu munsi tuganire cyangwa se tugirane ibiganiro nk'abanyarwanda baba mu bihugu by'i Burayi. Ibi biganiro ndizera ko bidusigira kandi impamba ihagije izadufasha gukomeza ubumwe tukarwanya icyaduteza amacakubiri n'inzangano kuko tuzi aho yatugejeje, bityo tugakomeza kandi kwibakira igihugu cyacu dukunda.
yibukije abato ko nubwo jenoside yabaye bataravuka cyangwa se bakiri abana nabo barebwa n'ibi biganiro. Ati hashize imyaka 30 jenoside ikora abatutsi baye, abenshi muri hano ati mwari mutaravuka, ati mushobora kubwira ko ibijyanye n'umwe bitabareba, ariko twese biratureba kuko ingaruka za jenoside yakora abatutsi zitugeraho twese. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye ibi biganiro, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse ku mateka y'ubukoloni u Rwanda rwanyuzemo, ari nayo yagejeje kuri jenoside. Ati kuva u Rwanda rwahabwa ubwigenge n'abakoloni b'Ababiligi mu mwaka w'1962 rwagize ibyago byo gutegekwa na leta z'abahezanguni za Perezida Kayibanda na Habyarimana, zagenderaga ku ivangura n'amacakubiri atoteza igice kimwe cy'Abanyarwanda n'Abatutsi, kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yateguwe na leta ikorwa mu bugome ndengakamere, ihitana kandi abatutsi barenga miliyoni. Uretse abapfuye, Minisitiri Bizimana kandi yibukije ko jenoside yasize umubare munini w'impunzi z'Abanyarwanda, gusa ashimangira ko ari ikibazo ubutegetsi bushya bw'u Rwanda bwakemuye. Ati abandi baturage benshi bagera hafi muri miliyoni 2 bahunze igihugu bajyanywe n'abategetsi bakoze jenoside. Ati bamwe bahama mu bihugu bikikije u Rwanda cyane cyane Kongo, abandi bahungira mu bihugu by'amahanga ya kure, harimo abari mu bihugu by'i Burayi, harimo namwe ati muri mwe ati mukiri muri ubwo buzima. Kuvuga amahirwe leta y'abicanyi ati yatsinzwe na FPR Inkotanyi hakoreshejwe urugamba rw'amasasu, hatangira kandi gahunda zo gusana ndetse no kubaka igihugu kigendera ku bumwe bw'Abanyarwanda ndetse yubahirizwa ry'uburenganzira bwa buri wese, imiyoborere myiza, iterambere rya buri muturage n'ineza y'Abanyarwanda bose muri rusange. Umusaruro w'ipolitike iha umwanya n'amahirwe buri munyarwanda wese urigaragaza, uretse kuba badashaka kureba ukuri kw'ibikorwa ndetse no kwemera uko guteye. Ati turifuza ko iyi nama ibaha umwanya wo kumenya u Rwanda nyarwo, aho kubeshwa ndetse no guhoranwa n'ibinyoma by'urwango no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bikwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Aba rero Dr Bizimana Jean Damascene yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma kuri Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, akaba yongeye kandi gusabwa kwegura. Nyuma y'imyaka 4 perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ashyizweho igitutu gikomeye guhera ku itariki 8 Gicurasi 2026, yongeye kandi gusabwa kwegura. Iki gitutu cyabyukijwe n'umuyobozi w'ishyaka EFF Julius Malema nyuma y'amasaha make urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko muri 2022 inteko ishinga amategeko yakoze ikosa ryo guhagarika gahunda yo kweguza Cyril Ramaphosa. Julius Malema n'abagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi batangije iyi gahunda nyuma yaho iperereza kandi ryigenga rigaragaje ko Ramaphosa akwiye kubazwa iby'amadolari 580 yibwe n'abajura bayasanze ahishe mu ntebe yo mu rugo rwe ruri mu cyaro cya Falafala. Aba bajura barafashwe. Malema na bagenzi be bavuga ko aya mafaranga ashobora kuba yaravuye mu mutungo w'igihugu wanyerejwe, kuko mbere Ramaphosa atari yarasobanuye inkomoko yayo, ariko kubera igitutu yaje gusobanura ko yakomotse ku mbogo ye yagurishijwe. Nyuma y'umwanzuro wo ku itariki 8 Gicurasi, ibiro bya perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko Ramaphosa yubaha ubwigenge bw'ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko kandi ko yemera ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Byagize biti Perezida Ramaphosa ashimangira ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kandi ko ikirego icyo ari cyo cyose gikwiye kandi gukurikiranwa nta bwoba, nta tonesha cyangwa se kubogama. Julius Malema wari wagiye kumva umwanzuro w'urukiko yabwiye abanyamakuru ko Ramaphosa akwiye kandi kwegura kugira ngo abone uko akurikirana dosiye imuganisha ku kweguzwa. Ati ntiwakora byombi kimwe cyapfa. Ishyaka EFF ryamaze kwandikira perezida w'inteko ya Afurika y'Epfo witwa Toko Ridiza amusaba gufata ingamba mu gihe kitarenze amasaha 48 ashingiye ku mwanzuro w'urukiko. Byumvikana ko amusaba kuyobora itora ryo kweguza umukuru w'igihugu. Perezida w'ishyaka DA riri ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye cyane muri Afurika y'Epfo witwa Gerard Hill Lewis yasabye komite y'inteko ishinzwe ibijyanye no kweguza abayobozi ko yakora inshingano mu buryo buboneye kandi bwubahiriza itegeko nshinga nyuma y'uyu umwanzuro muri Afurika y'Epfo. Umva ko witwa Cyril Ramaphosa ntabwo yorohewe na gatoya. Hanyuma Amerika yamaganye igitero cy'ingabo za leta ya RDC muri Masisi. Leta z'Ubumwe za Amerika zamaganye igitero cya drone ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye muri santere ya Mushaki, teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro rya mama ku ya gatatu ryatangaje ko iki gitero cyagabwe ku basivili bari mu isoko rya Mushaki ku gicamunsi cyo ku itariki 8 Gicurasi 2026, kigapfiramo abagera kuri 20, abandi 57 bagakomereka.
umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yagize ati imibare y'agateganyo igaragaza ko hapfuye abasivili nibura 20 abandi 57 barakomereka barimo abagore n'abana n'abandi banyantege nke. Iki gitero kandi kigambiriwe ku basivili kigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye ku muntu. Lawrence Kanyuka asobanuye ko iki gitero cyakurikiye ibindi ingabo za leta ya RDC zagabye mu bice bitandukanye muri uku kwezi birimo Gakenke, Rugezi, Mikenke muri komine ya Minembwe, Karenga muri Masisi, Rumbishi muri Karehe, byose byari bigambiriye abasivili. AFC 23 yasabye abahuza ndetse bashyigikiye ibiganiro by'amahoro barimo Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwita kuri iki kibazo, ishimangira ko ifite uburenganzira bwo guhagarika ibi bitero. Bitariki ya 9 Gicurasi ibiro by'umunyamabanga wa Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika byamaganye igitero cyagabwe muri Mushaki n'ubwicanyi buri gukorerwa muri Kivu y'Amajyepfo. Byagize biti Amerika yamaganye igitero cya drone cyagabwe uyu munsi muri Mushaki, Kivu y'Amajyaruguru n'ubwicanyi buri gukorerwa hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amerika yasabye impande zose koroherana kubahiriza agahenge nk'uko zabisezeranye, zikarinda abasivili zikajya kandi mu biganiro by'amahoro. Kuba rero ari ibyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma makuru yacu reka tuyasubeze kuri inkuru mbabwire ko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko abagabo bafata imiti ibafasha kongera akanyabugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina nka Viagra bishobora kubarinda kandi kurwara indwara zibasira amaso nk'iyitwa glaucoma itera ubuhumyi. N'ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo 74,000 bari hejuru y'imyaka 40 barimo 41,000 bakoreshaga iyo miti mu buryo buhoraho. Ubushakashatsi bwakurikiranye aba bagabo mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 bwagaragaje ko abanywa Viagra bafite amahirwe 28% yo kutarwara ikitwa glaucoma ugereranyije na bagenzi babo batanywa iyo miti. Iyi ndwara rero ni uburwayi bufata ku mutsi ujyana amashusho ku bwonko cyangwa se optic nerve, ndetse butavuwe kare buteza ubuhumyi bwa burundu. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi miti kandi itera akanyabugabo irinda abagabo kurwara iyi ndwara ya glaucoma binyuze kandi mu gutuma amaraso atembera neza mu bwonko no mu jisho. Uwakoze ubushakashatsi Dr. Felipe Medeiros yavuze ko nubwo iyo miti ari ibindi yagenewe ariko ifite akamaro gakomeye. Ati nubwo imiti yandikirwa abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo ariko imenyetso by'uko ifite akandi kamaro bikomeje kwiyongera. Dr. Medeiros yavuze ko ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko imiti ishobora kurinda abantu izindi ndwara nka Raynaud itera kwifunga kw'imitsi mito yo mu ntoki ndetse no mu mano, indwara ya cystic fibrosis itera ibintu bimeze nk'ibimyira mu bihaha ndetse n'ahandi n'izindi. Ikigo gikora ubushakashatsi kuri glaucoma kandi cyitwa Glaucoma Research Foundation cyagaragaje ko muri Amerika habarurwa abantu barenga 4 miliyoni bafite uburwayi, ko umwe mu bantu kandi 10,000 bavutse muri Amerika avukana uburwayi. Iki kigo kandi cyagaragaje ko 12% y'abantu bagira ibibazo by'ubuhumyi biba byaturutse kuri iyi ndwara, ndetse abenshi babimenya batinze kuko nta bimenyetso bigaragaza. Ngibyo rero ubwo basanzwe bakoresha Viagra bumva ko harimo n'ubundi buryo bwo kwikingira izindi ndwara.